Rwandans in the United States of America, who are comprised of 29 associations, were able to mobilize hundreds and thousands of you here now and those that are watching online, and we welcome you to this opportunity. Rwandans, young and old, chose, let us continue to band together to build the Rwanda we choose. What I have to tell you is that all these people have defied the rain, they have defied the snow, they have walked, they have flown, they have driven, but us stand tall. You have given us back our dignity as a people. We really have to think, yes, that we cannot listen to the narrative of our continent. Yes, we have the resources, we have the people, we have you. Yes, how many of you have been back to Rwanda and seen for yourself rather than read what somebody is going to come and tell me about it? Rwanda is worth fighting for. You know, you're always going to have to fight for it. You're always going to have that fighting spirit. The spirit to fight for what is right, for justice, for freedom, for all of the things that we know are right and good. The reasons for Rwandaday to start with is to make sure that every Rwandan who is outside of Rwanda is connected with his or her home wherever they are. You can leave Rwanda and go wherever you want to go, but Rwanda should not leave you. Maybe Rwanda got the leadership Rwanda deserved. And I'm saying this to remind all of us that nothing works just because of one person or one leader, but things work because of the collective effort. Mere ku izina rya ambasada ubundi icyo rivuze ikindi ariko ndashaka guheraho izina rya Nduhungirehe reka jye mvuga ko ari u Rwanda ariko noneho jye navuga ngo nduhungire iki? Ubwo nduhungire he, nduhungire iki, ubwo biruzuzanya byose. Nagira ngo rero mvuge ko u Rwanda rwacu ni mwe abari hano n'abari mu gihugu n'abari ahandi aho ariho hose mumaze kurugira
Rwanda rwacu rumaze kurugira igihugu cy'agaciro, gifite agaciro bitari mu karere gusa ahubwo ku isi yose. Abakurikira amakuru ngira ngo mugenda mubona buri mwaka habaho ibipimo byinshi bashyiraho, bapimiraho ibihugu aho bigeze, uko byiyubaka n'ababyo. Birazwi ko nibo bwa mbere mu mateka yacu igihugu cyacu aho kuri icyo gipimo gikoreshwa cyangwa ibipimo bikoreshwa ku buryo butandukanye mu bintu byinshi ku isi hose. Murakoze Perezida, reka mbanze mpahere kuri 2013 muri Toronto mwaradusuye muri Canada. Sinzi uko mutwibuka ariko twari impanga, twaharagurutse turabyina kugeza muduhaye ijambo. Cyo gihe muri duhaye naravuze nti mutubabaye, turi very persistent ariko turi kuri mission. Iyo mission twashakaga ikibanza mu muri kiduhe twubakira abaturage, twubaka amashuri, twubaka amazu. Muri 2013 icyo gihe mwaravuze ngo ariko biroroshye ngo vugana hano na RDB bazakibaha icyo kibanza. Mwarakiduhaye. Icyo kibanza mwakiduhaye Bugesera, duhamagara mama ngo turagowe ngo ubusa ahantu hadakira imihanda, hatagira amazi na electricity zagira gute. Kandi twari kumwe n'abazungu benshi dukorana muri Canada. Baravuga ngo mama aravuga ngo mudasenga, musenga Imana ifite plan. Tugiye twumva ngo niho airport zizaza n'ibindi byose tutimana birashimwe. So, reka ngere kuri point. Since we talked in 2013, we have raised over $1 million Canadian. Twarahubatse, haruzuye, hari amazu, abaturage, amashuri y'abana, turabagaburira. N'abaminisitiri baza kudusura. Duherukanye na Minisitiri Sumutakiriyo aravuga ngo iyi modo mufite niyo y'igihugu dukeneye kugenderaho. So then ndagira ngo mbashimire mwaduhaye ikibanza kandi je nabutoye ni philanthropy only to volunteers. Je ndi umwarimu w'impumyi nkora Braille. I produce Braille for living with the government of Canada. Uyakora na Immigration Canada. I would like to speak to young people here. When we grow up, twajyaga twumva ijambo Rwanda rw'ejo. By the time I was like, hari igihe kinini tuzaba dukura. Ariko right now nitwe Rwanda. Ejo harageze, ubu noneho natwe dufite ubushobozi bwo gutekereza ku Rwanda rw'ejo. Tukarwereka cyangwa se tukaruha ingero z'uko u Rwanda rukwiye kuba rumeze.